1,5 krup dedi. Kulum gezde talpınıp daytorat karangon arkıma. Kunağında şan kurup köngüldürgü tolgun argıma. Çete gelet mağaraga dene boyu bütün caltırap. Çorgu salış şat çamış alamandın körgü argıma. Dübürtün uksam dokuşum İstemin ata konuşum Argıma Alga şamaldan te sızganından argıma Dalma düğünü gezip uçkanından Kırgızdın toğluy bağıma Atlarda bütmüş şanıma Çarçabay çurkar canı var Bul argıma Argıma En keyif basa. En keyif bas. Kanat bulup kalkıma Kanman aslan gelgen argıma Kan maydanda hazırda Karşılaşın cengen argıma Şamal bilen çarşa Çigit tüyün engen şan kurat Kölgü bolup kırgızga Ümit otun bergen argıma Tümürüp çıksa dobuşum İstemin ata konuşum Argıma Alga şamaldan te sızganından argıma Talba düğünü kezi uçkanından Kırgızdın toğluy bağı var Atlarda bütmüş şanı Çarçabay çurkar canı var Bu argıma Argıma Ulan Usmani, Auto 3 Sayfalısı belgeleri kapsat. Ардактуу агайын туугандар, бүгүнкү ат чабыш оюндарында мына өзүңөр карап тургандай кереметтүү белдин жээги тоңдо кара талаада абада салкын бул көрүп аткан элге дагы эң башкысы чуркап аткан ошо күлүктөргө тайларга аябай бир жараткан жакшы жардам берип колдоо кылып атат. Курманайдын урматына карата кубанып турган күнүбүз. Канчалык күн ысык болсо аттар да ошончолук кыйналат. Бүгүн күн салкын, Кудай буйрса ойдогудай Курманайдын арналган ат чабыш ойдогудай жакшы маанай менен колдошуп алдын өтөйт жыла берели. Улан Усубалиев, борбордук трибуна жакка келип койсоңуз. Саяткер Улан Усубалиев байге тапшырганга акылдашып кеңеш алганга. Geletat. Aldıda gelgen birinci номер Serbiya Ersa Ramazan. Timosa Sayakkelleri Mançaktı Usurata Suntaş Tüyoğlusu. Ekinci gelgen 5. nomerdeki Monika. Üçüncü gelgen 7. nomerdeki Sayver. 5. nomerdeki Monika Mirbektiki. Habib Samir Sayakkelleri Nurel Çaptı.